Aduh, udah gitu ya. Putus mula. Mula. Nah, pasti. Kan yang penting kan kata-kata na ako. Magagising ka ito nga lang kata-kata ng tao. Hilang masalah kata. Di ko may mana. Dapat kata-kata na eh. Ako. Naik masalah. Kata-kata ini. Sekarang. Magkirim. Lindo suge. Aha, ang dito kami. Yeah. Anak si Papa daw. Sila natin tayo. Ay, kumakirim yun. Katapot. Eh, bakit katapot? Katapot. Ikut sa inat ko. Dak masuto kan